Dobar dan, danas ćemo da se družimo i da vežbamo. Ja sam Mirjana Spasić, profesor fizičko vaspitanja u osnovnoj školi 3. oktobar iz Bora. Moj demonstrator je Milica Jankicić, profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Boško Buha u Beogradu. Možemo da krenemo? Da. Evo ovako, deco, možete da se pripremite, da nađete po kući ili neku lopticu ili običan papir, 2, 3, da bi bila ta loptica malo, da kažemo, čvršća. Zgužvate taj papir, tako napravite lopticu. To Milice baš hoće da bude prava. Evo je. Idemo najpre da izbacimo lopticu, možemo obema rukama ispred sebe i da oplatimo. Par puta, tako, idemo malo dublji čučanj, da se opružimo, hop, i još jedan, bravo, i još jedan, odlično. Ajdemo sad da izbacimo iz ruke u ruku. Ta je loptica kudikamo lakša, tako da malo više vremena treba da padne. I dok je izbaciš, ajmo opruži ruku što više, hop, tako, bravo, odlično. Ostavimo ruku, prenosimo je sa jedne na drugu stranu, odavde prebacimo iza sebe i vratimo, zamenimo, druga strana, hop, iza sebe, vratimo, druga, ajmo malo brže, nazad, vrati, još jednom, hop, nazad, vrati i još jednom, pravo, odlično. Idemo dalje. To ćemo isto da radimo, ruke će biti u stranu. Znači, savijemo telo, prebacimo i vratimo. Prenosimo lopticu iz ruke u ruku na jednu i na drugu stranu. Ajde malo brže, Milice, hop, vrati, hop, vrati, hop, vrati i još jednom, vrati. Protresimo rukice, idemo dalje, loptu ćemo, idemo 3 krugića oko glave, bravo, ajdemo sad na drugu stranu, tako, ajmo prebacimo lopticu oko pasa, tako, pa na drugu stranu, ajmo sad kao da bežimo od te loptice, hop, kao da bežimo od te loptice, hop, savijemo se, tako, bravo, ajmo druga strana, hop, tako, hop, tako, bravo. Evo dole sastavimo noge, pa idemo 3 krugića oko jedne, tako, pa 3 krugića na drugu stranu. Idemo raskoračni stav, raširimo noge, ajmo osmice, tako, bravo, tako, iz ruke u ruku, hop, odlično. Ostane širok raskoračni stav, podignemo lopte gore, raširimo nogice. Zamislimo da je to kreda i treba da opišemo kružnice. Idemo 3 kruga na jednu stranu, opisujemo kružnicu, 2 istegnemo lepo, hop, 3 izvučemo, bravo. Ajmo na drugu stranu, hop, istegnemo se, odlično, tako, bravo. I još jednom, odlično. Sastavimo noge, ostane loptica u kraju, ajmo malo da se odmorimo, idemo da pizda. Hop, hop. Možete da prebacujete lopticu iz ruke u ruke. Hop. I još jedan. Bravo. Ostanemo tu. Ruke sa strane. Podižemo noge neizmenično jedno i drugo i dodajemo lopticu između, ispod noge. Tako, bravo. Odlično. Jedna. Bravo. Tako. Prenesemo. Odlično. Bravo, rukice. Idemo dalje. Možemo? Može. Hoćemo to u parter. Kad smo još tu, ajdemo nogice da dodamo, znači loptica će ići iz ruke u ruku i ispod nogu. Hop, može. Može ispod oba dve. Tako, ajmo na drugu stranu. Hop, bravo, dobro. Ostavimo lopticu između nogu. Legnemo nazad. Ajdemo ta loptica da putuje do vaše ruke, uhvatimo, dotaknemo obema rukama, uhvatimo, dotaknemo pod, spustimo noge, idemo, uspravimo se, zakačimo, lopticu legnemo, prebacimo, uhvatimo obema rukama, dotaknemo pod, opružimo se, ajmo još jednom, hop, idemo nazad, prebacimo, tako, uhvatimo, odlično, može još jednom? Može.
tako, bravo, nazad, hop, prebacimo, bravo, okrenemo se stomak. Koje? Hoćemo najprije da kružimo lopticom, može, idemo iz ruke u ruku, podignuti gornji deo tela, spusti malo glava da bude u produžetku kičme, bravo, ajmo na drugu stranu, odignemo, možemo da odignemo noge, tako, bravo, odlično, tako, Milice, bravo, istegnemo se, možemo daskica, ostavimo lopticu, idemo gore, odignemo se, zadržimo, stegnemo se, hop, ajmo sad uhvatimo lopticu, okružimo, vratimo lopticu, idemo druga, kružimo, vratimo, i još jedno, hop, vratimo, i još jedno, hop, vratimo. Ajdemo u klečeći položaj, tako, ostanemo iz te pozicije, znači uzmemo lopticu jednom rukom, provučemo, da udijemo telo, provučemo tako što dalje lopticu i vrati se u početni put. Ajmo drugom rukom, hop, vratiš, idemo da uzmemo, tako, ajmo još jedno, hop, vratiš, sada uzmemo tu i drugom lopticom, tako, i uzmemo, bravo, odlično. Idemo iz tog položaja, Milice, lagano, iz daske, u čučanj i skočimo dalje. Bravo, ponovo čučanj, daskica. Idemo 2, skokić, hop. Idemo 3, skokić, hop. Ajde još jedan red, 4, skokić, hop. Bravo. Tako, odlično. Kad smo tu, ajmo pa udah, izdah. Udah, izdah. Tako, još jedan red. Sedi, idemo malo samo da istegnemo nogice. Ajmo stavi noge ispred, najprije protresi malo. Tako, protresi malo nogice. Odatle idemo širok raskoč. Raširimo noge, tako. Savijemo telo grudima što više napred, istežemo brada gore, spuštamo grudni konšak, bravo. Tako, ajmo prema jednoj nozi, povuci, idemo prema drugoj nozi, povuci. Idemo sad, okrenemo se, sedneš rukice u stranu, idemo, saviješ se, bočno, hop, ajmo druga strana, saviješ bočno, hop, još jedan red, idemo, saviješ na jednu stranu, saviješ na drugu stranu, bravo, savijemo jednu nogu kolenu, stegnemo, tako, ajde tu nogu pomerimo naprijed, ispred sebe, okruženo, hop, tako, povuci, gore bradice, odlično, idemo, raširimo noge, to isto uradimo sa drugom nogom, savijemo, tako, zatojimo to, povučimo, odlično, prebacimo to noge ispred sebe, tako, povuci grudima, što više napred, odlično. Ćemo turski set i ustanemo, opa, zamahnemo gore, tako.